Nggih, Ratu Idodane umat sedharma sane dahar pangyan titiang ring rahina mangkin titiang jagi ngatur ningayang akidik indik rahina Saraswati. Sekadi sane sampun kauningin Saraswati punika rawuh nyane 6 sasih apisan nomonin sanes cara humanis buku watu. Lah ring rahinane puniki umat Hindu ring sejebak jaga ngerastiti ide Sanghyang Aji Saraswati riantukan ide sane nedunang punika sehananing aji-aji sastra tur sane dahate mau tampesan kewendanan reja. Nah, wenten ring begawah kita bab 4 sloka 33 mau sareng. Sriyam drawyam mayat yatnya jrana yatnya arang tapa sarwam karma hilang jane pari sama yati. Nika kebawasan bakti sane pinih utama nika wantah kawruhan utawi ilmu pengetahuan. Priandukan sehanane karya sane wenten ring jagat punika unteng nyane wantah kawruhan utawi ilmu pengetahuan. Nah, dadosne ring sejeroning rahina Saraswati punika patutne iraga krama Hindu saneweten ring jagat Bali pungkasne dikeng wetenan nguncaran utawi nembangan punika sloka-sloka kekawin miwah dharma kita. Nah, nika sane angin ngelimbakan punika sane kebaos kawruhan riantokan sapunapi kawruhan punika nika sane presida ngicaran punika awidya sane wenten ring jagat. Nah, ring rahinane sane becik puniki titian nunas majeng ring ide dane sareng sami umat sedharma miring rastiti majeng ring ide Sanghyang Aji Saraswati dumugi ide setade mijoyang punika kawruhan mangga sida raris jagat duwene ngemangguhan kerahaten. Nggih, ide dane umat sedharma sane oneng tur sane uning ring indik Saraswati ne puniki saking mangkin ring metaki-taki ngelimbakan punika sastra-sastra aji nika yen ngelimbakan nika dados ring sejeroning iraga mogegitan. Namun kita nika pameran titiang ngangen kukuh anike sane sekali makin jagatan nika sane oneng pisan punika alit-alit duwene ngenenen indik mokukuh. Nggih, wanda sekali sapunika akidik aturune wayang titiang majeng ring idodane sinarang sami ngenenen indik Hari Raya Saraswati itu rahina Saraswati. Ide dane umat sedharma sane wangen titiang nari sampune ngelaksanayang sane kebaos hari raya utawi rahina Saraswati punika nari busan benyange busan Saraswati punika kuwentenan ratis sane kewastane banyu pinaro. Nah, banyu pinaro ke lunas penglukatan majeng ring ide Bathara Wisnu
miwah ide sane wedan dibering Sangyang Baruna. Napi tujuan punika tujuane nunas muendanan punika Bajung Pinarok nunas punika pungkatan manggane suci lahir lan batin. Nggih pada saat punika sane presida aturnya yang dina itu enten sane singsa banget yang nunas mengenai sing yang pinake penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ngaturan Rahajeng Nyangre Rahina Saraswati dumugi sastra basa lan aksara Baline tetap ajak nyantos riwukasan. Om Santi 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 Om. Sembah pangobat mantu kering itu yang sane dahati utang iya sastra sane mau nganyodas kaca
aja ngejal